bagatumirana bakagutura bagatabarana ntuterwe amaboko yawo n'abatanye kaguguje umunezero ubuhake bwigeze kukugora nyuma burakendera utanu n'icyenda haza urwango bamwe bahunga mu ngo zabo haba gutotezwa gutwikirwa no kunyagwa kagugu muzaramba irya jenoside yagushegeshe ntabwo izongera gusubira tuzagusana tuguteza imbere. Reka twibuke imiryango wa Kabise Emmanuel, Karimayepa, Muregashure Eugene, Nkundiye Justin na Ephraim Ndacyayisenga na Rwambamba. Abo bose imiryango yabo tuzahora tubibuka. Turibuka Rurangangabo Steven na Mukarubibi Elivani, Sanzabera Elias na Protégeni na Karangwa Isaac. Turibuka kandi umuryango wa Murenzi n'Uwangironsaga Leonard, Hitabatuma Boniface na Ngabonziza Joseph, Kanamugire. Abo bose tuzahora tubibuka. Tuzibagirwa kandi umuryango wa Rugerindinda Chrysostome, wa Gakwandi ndetse na Kayibaze, Musiriza, Rusagara Alphonse, Nzasaba Imfura, Ryambwenu Tobi, Kayinamura Deo, Mubyeyi Pacifique n'Uwamahoro Adra. Turibuka kandi umuryango wa Kayitare Jean n'Uwimana n'Iribagiza Rosa. Turibuka Munyabarame Philippe, Mukeshimana Joseph Witagadamuru, Mukeshimana Jean Claude na Ntakirutimana Maria. Turibuka Urukundo Claudette na Rudomoro kwa Rudasingwa, Kayishema Charire, Zemana Theogene, Nzamukosha n'Iribagiza Immaculée na Mutezinka Ernestine, Mukangenzi Bertilde, Murezire Jacques, Mukaburacuma Robert. Bose turabibuka. Iby'Abatutsi ubwo biraribwa, 61 haba ibitero ndetse haba no gusengerwa, gufungwa no gutwikirwa no gusahurwa, bamwe barabica. Igihe Umututsi yagize akaga, urwango rwiyongereye ubutitsa, 73 igumya kwaka, ariko bishyira 94 kuri finali imara Abatutsi. Ishwe benshi ahi Kagugu n'ahi Gacuriro ndetse no mu Kabuga nibatsinda nka Njamena ndetse no kuri Kompanyi. Barishwa Kagugu yacirashavura, Kagugu muzaramba irya jenoside yagushegeshe ntabwo izongera gusubira tuzagusana tuguteza imbere. Reka twibuke umuryango wa Nyirumuringa George, Nyirumuringa Napoleon, Niyonshuti Strato, Kalisa Gratien n'umuryango, na Sinabajije Temu na famiye, na
Makuza Jean Damascene, abo bose imiryango yabo tuzahora tubibuka. Turibuka abana bo mu muryango wa Ndanguza, Kagabo Celestin, Kagande na Ntaganda na Mugabo w'Indekwe Eugene, Murenzi Adaptatus, Rudasingwa Innocent na Rugangura Alphonse na Ruganguro Joseph, abo bose tuzahora tubazirikana. Turibuka Claude Mugabo w'Indekwe na Mugabo w'Indekwe Claudina, Kigenza Gabriel na Nzeyimana Canezio na Rubi Boniface, abo bose imiryango yabo tuzahora tubazirikana. Ntituzibagirwa umuryango wa Mupagasi Atanazi na famiye, Karinda Augustini wa Munyambabazi na famiye, na Kagorora n'abavandimwe be n'abahungu ba Sentama n'abahungu ba Evariste ugira shebuja, abo bose tuzahora tubazirikana. Ntituzibagirwa umuryango wa Rubayiza John, Ruzigana Eoradi na Rubona Atanazi, Ingabire Delphine na Rwigema Valence Nihogoza, abo bose n'izindi mfura zose mwajyanye tuzahora tubazirikana. Ntabwo tuzibagirwa abatutsi benshi batikiye muri Croix-Rouge, ari abakecuru n'abakambwe, ari abavuka n'abakibyiruka, barabishe babura ibambe, amabariyeri ariyongera, iyo kwa Ntoraguzi yiciweho benshi, ingabo z'u Rwanda zarahagobotse, dusubira kubona izuba, amahoro yongera kuruta. None reba izi nzibutso ku Gisozi twibukira abacu, nubwo abacu babatsembye, ufite icyizere ndakuka cy'uko twebwe abasigaye aha ku isi tuzaba ingenzi, ntitube inyanda, maze tukiyubakira u Rwanda. Na bamwe basigaye mupfubyi, dore barakuze baremye, kandi twese dufashe ingamba, duca amacakubiri adutanya, ubundi twiyubakira u Rwanda. Kagugu muzaramba, irya Jenoside yagushegeshe, ntabwo izongera gusubira, tuzagusana